Kako skuvati lekovitu jesenju kafu od žira? Za početak, dobro je znati da kafa od žira ima brojna lekovita svojstva. Poboljšava krvnu sliku, leči anemiju, smanjuje kostobolje i bolove u zglobovima, reguliše rad štitnjače, pomaže kod menstrualnih problema, pomoć u probavnom sistemu, kod spoljašnjih i unutrašnjih hemoroida, reguliše krvni pritisak, smanjuje holesterol i trigliceride. Priprema. Proberite i očistite žireve. Dodajte žir u ključalu vodu i ostavite 10 minuta da stoji. Izvadite žir iz vode, ohladite i očistite od ljuske. Žir treba pržiti najbolje u Xiaomi fritezi 25 minuta na 200 stepeni. Nakon prženja plod žira prebacite u jači blender ili mlin za kafu. Moja preporuka je snažan blender poput moćnog Xiaomi blendera. Najbolje je da spremite na bosanski način kafu, kako bi dobili fantastičan ukus. Kaščicu mlevenog žira staviti u džezvu, pa na vatru da počne da se blago izdiže dim. Izmaknite sa grejnog tela i zalijte sa 1 decilitar ključale vode, može iz ketlera. Kafu možete pripremati i na druge načine, ali je ovo po meni najukusnija kafa. Xiaomi kuhinjski uređaj će vam olakšati pripremu ovog odličnog jesenjeg napitka.